Taksa hadam em si choi tui bok le mut du khop muchung si in I chaw ngoi thinem lo ngai thazel te le chan sang awangin taksa a chaw ngoi thei HB niam blood sugar niam mut khamlo zun thum nei le chan sang wang te in tun tuma ero chuan chan sang zinga pakhat langsar lutuk si lo kan zir don ani natna em ombok si lova taksa chaw ngoi natna chikhat chronic fatigue syndrome CFS anti hi a oma tun hnaya alar hle tun hma dewa chuan CFS hi ril rulam natna ni in an ngaya tun hnaya ero chuan journal microbioma in atar lan danin taksa lam natna anga an chiar to thung Cornell University a researcher te chuan CFS natna neya chaw ngoi te ek chuan hanzir chiang ta a an mi zir te rila chuan mi hrisel pa ngai te rila om ve me ulo bacteria atama an rila hian mi pa ngai ril a in bacteria atam zok fe ti an mu chuak kan hriat tur chu mi pa ngai tu po hian kan rila bacteria enge moza chu kan pai veka heng hian chopai toile kan thil ei pai chhuwa konga tangkaina an nei ve ani duaya tam an omero chuan kan ri le chokonga har satna an thlen thunga chuan kan taksaral veng sipai te tithin rimin ha takin hna an tho pha a kan taksa alo chaw thin ani taksa chaw natna CFS laka inven le in kol dan thaber chu chole tui thiang hlim tak eile ina eitu reng min thatak chaw eite real ti chak thei thlai hrui hram nga chi eile probiotics ei thin te hi ani ilo chaw ngoi ani chuan mani thuwa in lama lo in enkol ngot lovin doctor panvat thinang che